Leo tunaapili kwa serikali. Sisi waadhiriwa tumeumia sana, especially hawa watu wa forest eviction, kwamba hakuna mtu anawashughulikia. Viongozi, hata viongozi ambao walichagua wote wameenda Nairobi. Hawa watu wamewachwa kukufa peke yao. Hii ni nchi yetu ama ni nchi nyingine? Tunaona wale wa Sudanese ambayo walikimbilia Kenya wanasaidika. Acio ni amwe a arũgamĩrĩri makiria ma Athami 1,000 kuma miena ya Songol na Kongasis magĩkaya gutiganirio nĩ thirikari thutha wa kuhamurithio kuma mutitu-ini wa Mau, kuria riu maugĩte ona mĩao yao ĩrĩ hatĩka-inĩ nigukorwo matirĩ na gĩa kũrĩa. Hawa watu ni wapiga kura wa Kenya. Kuna sheria ya Kenya, kuna sheria pia ya IDP inasema kwamba ukivurushwa kutoka sehemu yako kwa shamba lako ama makazi yako kama mali wako, walikuwa wanastahili kuonesha mahali wanastahili kwenda. Matongoretio ni mwaria wao Simeon Kiprono Cheruyot maugĩte aingĩ ao makĩria atumia na ciana nĩo mahutitio nĩ rĩera rĩa mwena wa Ndoinet kuria mambĩte hema thutha wao kuhamurithio mutitu-ini wa Mau, kuria nginyagia rĩu maugĩte ana ao ni marĩkĩtie gũkua nĩ mĩrimũ. Wamama watoto yao wamekufa wakiwa kwa matumbo. Kwa hivyo tunasema hii ni emergency. President, tafadhali tunakuomba, kwa sababu wewe tunajua wewe ni mcha Mungu na wewe unashughulikia, ulisema unashughulikia wale ambao ni wa chini kabisa. Tungetaka ushughulikie hawa watu wa forest evictee, especially wale wako kwa hema, because hawa wako na shida mingi, baridi, kuna tent, wanakaa kwa makaratasi. Ningĩ nimakaire kuhamurithio rĩngĩ matekuonio kũrĩa mekurora niguo kuhe mweke waaki wa ndemu ya Itare mwena ũcio, makirutĩra thirikari mukaana wa ciumia 3 ikorwo matangĩkĩire kwaga ũguo marũrũngane nginyagia thingira-inĩ wa iregi kurehe mateta mao. Sasa tunasema ya kwamba serikali, tunapatia serikali wiki 3 waangalie hii watu watafanywa nini. Chakula hakuna, hawana mahali pa kulima, hawana manyumba ya kuishi, mahali imeisha. Rais, tunakuomba ya kwamba wewe kama wewe ni baba wa taifa, jaribu kuangalia wanyonge ambayo hawajiwezi. Kũngĩ nakuo seneta wa Naikuru Susan Kihika nĩarutĩire mũkana maabitha wathani wa matũra mwena wa Njoro, akiuga arĩa megũkungia wara kũrĩ indo iria iraheo arĩa mahutitio nĩ ngahĩha mwena ũcio nĩ megũtacũkĩrio makinya. Sometimes unafika unakuta ulipata shida, hawako kwa list, na wenye wako kwa list hata hatuwajui. Tafadhali nawaomba make sure kila mtu mwenye yako kwa list ni mtu mwenye aliona shida, na tusiwe na mtu amewachwa nje na aliona shida. Kihika ũrĩa ũringithanĩtie ihinda rĩrĩ na rĩrĩa rĩa mũtino wa ndemu ya Sorai kũrĩa maabitha amwe a wathani wa matũra makuruhanirio na ciĩko ta icio, augĩte nĩ megũkorwo marĩ ritho. Oho akĩũria ndũrĩrĩ mwena ũcio gũikarania na thayũ, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Charity Kathambi. Mimi tu kutoka kwa roho yangu na waomba tu tuendelee venye tuko sasa, tuweke amani, tukae pamoja vizuri na sisi tuwafanyie kazi kabisa. Wale waliadhiriwa, serikali ya Uhuru itawasaidia na tutaleta amani. Atongoria aya nĩ meranĩire ũteithio kuma kũrĩ thirikari nene kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nĩguo macokererie mĩtũrĩre yao. Na wameshukuru kwa vitu vile zimepeanwa. Andũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwaki.